انطلاقا من مبدأ لسر تمكين بنگها النزلاء پرنسیپا من مسوگرکرنا مافی پرورده جبو گرتیان و به هواهنگی دنافبر وزارت ناوخه و پرورده ده. ازمونین هر دو باونامه خواندنا بنگهین و آمادهی جبو گرتین زندان ناوندی یا حلب دست پیکرن. هجمارا بشتاران گهشت هفده کسان پشتی کناوندین ازمونین طیبه جوان را هاتن آماده کرن. بریا ویجی پرتوک لوان هاتبون بلاف کرن و ماموسته جبو هین کرن آوان ده مهین بوری ده هاتبون دابین کرن. آرمانج ئەوە کو ئەو بجواکێرە وەرن یەککردن کاربن پاشەرۆژە خۆ ئاوا بکن و ژیانە خۆیان سڤیل تەمام بکن. هي تاني مادة قدموها والعملية الامتحانية ev ezmûnên wan ên duyembûn û pêvajoya ezmûnê aram bû metevahiya navendê bi hemû pêdiviyên wekî defter û kelûpelan amade kir. Heta me Kosî jî 3 roj beriya pêvajoya ezmûnê amade kiribû niha ew bi rehetî ezmûnên xwe dikin û pêwîstiya wan bi tiştekî nîne. إدارة السجن مشكورة. سپاس ji bo rêveberiya girtîgehê wan ji me re got ku em dikarin vê derfetê bikarbînin ji bo temamkirina xwendina xwe. Ji ber ku tiştekî dinê me nîne ku em bikin me got em ê biceribînin û ji vî dema vala sûdê werbigirin. Rêveberiya girtîgehê spas ji bo wan jîngeheke xwendinê ji me re amade kir. Ezmûna me jî wek her ezmûnê bû ti fişar li ser me nebû û karwekî me xwestî bi rê veçû. û me ezmûnên xwe li ber çavdêriya karmendên wezaretê û çavdêran kir.